ki khubor ka bate se TV lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Ka sengki samla pulie Khasi Students Union lingba ka Employment Monitoring Cell da ka jingtrang banwanra ka jingkala ban saindor ya ka Meghalaya Public Service Commission kalalaj ban bu da ka dot khas hakmat uminti rang ba ka jilao kondat kongkal sangma ya ka ni ka Employment Monitoring Cell la lam khmat daw samla Ruben Najar ubadai uchaman bat hakani ka jinglaj bu dot khas ka seng kala ailang bat arpho tiliki mat jingdawa Hadin belada buat ke dot khas ke KSU ke lalai ru pening kendo yo MLA ke nong thamai uba Charles Pingrome uba Jemino Mautho General Secretary ke UDP ya uba Hamlet Sondoling beri Working President ke NPP nalor ki wepat syuk ke KSU ke lapan pau bala syai ke sengi kan aya ke dot khas sya barok kiseng sain perthai jong ke jela bat kisan pukandai ngut ke MLA kenang bekindu bela ban ya Thir Yamir halor kini kimat jong ke MPSC ha ke Assembly ke Bansawan Kalian keseng ni syabor ni sanpundai ki MD namar bagi kuat ba ya kani kamat bikin keren bawa session kewa keban standul syai kesini namar ba kani mat ke kata ya boro kejelah kui kum ki samla kila pendap yang kam juki kila pendap cimpuli juki Henry ka basmu sipa wala ki yo iki max ki bahe Henry namta bakin don ki itu hani kentai bakin itu iki he ki han ki dugno ila ka ho tikung ka seng ni la shim iki ni senja ngani ki kendiat na bada pedai i ba ni la ibu dia ka ni la hi haba ka office ka MPC nomor ba ya kata transparency kata ka jengkul ba no tungkam tungjam ka MCS but hadin berlami terima seni bagi pun kecibaklah nakalian juga MPSC belada tangi tui benda juga MCS dari apulan terima seni bagi dalam kartu juga dalam tebal kini kita mat WPB examination kum keseng ni suatu ba kum kini jingja kita ngeja nak por lada nimla berkelah bikian ikan juga MPSC Ladang pembahasan personal ke MPC ke ladang mentah dari ya ke Revolution 1972 halu mentah kamsum la aman kimdon kita ki kendon an ki examination through ni recruitment rules program kimon mangkum ju mentah boro but dei halor ini mentah ba kini ki kendon kimi gawe kita cuki bagi ko ambu balik asal personal mentah kimdon ki recruitment rules program hatu kimon hawan kritik kata atau komisi kamtip kata ne ki ko menteri haita i jingbom don katakan ke biang ke bahasa ate akam bagi kilapan belum yanu kat bagi semua nak pos ni jual ke jinjo ni kena ba kini sama ba tekam ba hadir bila tekam judon kata ba ke jingawa bisa kejudon kita kiwi bentar bagi keren ki recommendation yang tai tikung kita ki di Bandung nomor bakat pa ka tungkam tungjam kan kuwe kejela kuwe kan putra ki man ki bentar ka Meghalaya kawan burus bakadu bali nomor bangin la ban sei kita ki civil service ina ban sei kita ki brief ki patre ki officer kar ki bat i hok ya kam bagi balak menora kan mujimba te nakalian kaseng ni labu yang ni dorkas habaro abu santu dan ki emily bakin ra ikni ki imat jindawa ji punya keren po session bagi nyatir kini merjimut bakin wan kaju kasul dimko abi bakan don kanu division apa deng ka ruling ne ka bat opposition endre kini kamat baboro ni di wan nang kaju ka kunhun bat takawe kasul ki ba lada ka sarkar ka kwa penkela bakawan kuat pemuda ka tungkam tungjang bakut kade ban stang chua dah pun kala ki an ki kanun hapo ka MPSC kanang ba kanon accountability na kanang commission halor ka tungkam tungjang te kindiat halor ni apo di mat jingdawa ni abu ka ba ningkom ni bu ba ka jingtung ni chairman ba ki members of MPSC di yang jur bagi wiki jela hapo ka notice ki tum ki chairman bagi members ki bala
dan kita boleh kita bayar dia kita contribute ya ke society kita long ya commission kita buat asta Henry di pembuat commission ke sini naru kita boleh memuncul hati mentah ni ibu kita kita political appointees ibu kata kama cinggawa ba undi ban kinu ki members ni chairman tu undi bandi ki political appointees jogan ko party kaba ar bani omba kadon ka an polo kita ba ki menteri सरकार की ban declare ki jingdon cingam ki chungki ka public domain kawi ka susi kalomba kat ka commission but kibi menteri सरकार kim declare wala ka an kalon de kim declare secretary joka commission commission la declare ki associate te balik commission la declare kata balik kam jinglawan kata balik ga mat jingli takrawang dawa ba boro ki members ki dibantu ya ki declare ki assets ki apo ka website bat ki ba bala ba ni ba akan ka vigilance ba anti corruption directory bon ki samla ki bon ni jual singi ba idon kita ki jikun bilang kadang minta jipan sa andre yenung incomplete bat kumu incomplete kamdan kata-kata kirim ke bala bat kita ki beri ki balik kita muslim di angkam kani kita program akan makin lawan weng ya kata corruption napo ka jela ki week mat di lomba ni kwa ni pergi page ki week jela ki post MCS MPS baki week ki kandak manusna ende ka jela ka chui ya ka post mungkin ki post wan sisin ka hindusna balik omba ki la bumi kita ki nong le UPSC examination ngimla ba clear ende ta ha jela chui ru ngimla ba kandak examination manusna ya ka arza kena advertisement juga MCS ki pelat tu lepas tu lagi post banyak pelat season pelat kila pelat santan tu lagi post manusna te kena kila kentu berba dah kila kila kali unusna kila pen prepare atau wisna kaji pelat bun lagi post tadi ka we i jing suba ka jungi kalomba bekila pen penjung ya kat tu kan ni ki brio ki ba de ki ba don link ki ki hang ita dari di badan tak saus untuk post kinunga mana kata di kajing dawa kajing lomba di ban kendak di examination musna kaba seki kiwi ki macam dawa kongsan ke di ban publish ya marks kiwi public service commission ki publish ya marks buat kerteng buat marks marks apa interview kita di kecela cumi pan kakwa pun pelong ki kanu examination kakwa pun bui kajing puri ki don ki bro ki jing bakla but ikbar ba ka kumba naka directorate of the department of personal training kala ba ka personal interview kam di bandan chu nadu grade B shapo kata ka notification ka alam dulu arsa country kiwi kicela kala patre kam kata henry ka cela ka chungi kidang pen ne sa ka ni personal interview kum ka seng dawa ba ka ni ka personal interview di ben weng mapor but nang ta grade ka personal interview pakin di ban kandak hapo kamera nakalian kasing kisnam ki baladat naru usnam arza country kila yale ya kata ka benta kila to ki dor kas ki kalaya shukma andre kensan usnam arza kandang iba kita ki mat jingdawa baka sokar kila apdian kila jano idawa apo kali apo ki mat jingdawa kali ba indon ya ka separate kada system indi bantan su baka asam ke jingdan lang baka asam ke tubun nong shibuni di kwa ya ka la ka jong ka ikwa ya ka la ka jong ka kada system but kaba seki but recruitment process sisin bala stang muli bantu kala kita ki we ki mat ki pakam kongsan bangi seng nila bu but ni kerman ba ki emeli ki jongi kin singap ya ka sur jung pa but kin yeter emer ya kini ki mat jingla wajungi hapo ka session kaban saban kaban stang la shagas nakalian jungi ni abi ka stage ki president secretary ki working president jungi political parties boro na por kala kim sim na yo ban kundu ki personally ini nakalian jun boro political party si kira kita bagi kinsa study kini badade ka balong kepala kinra kini kimat kunjungi mengila apu
Mila ayu kartu kan iki dokumen ski bakir mila attach lang kanang ba kat pensuk pusaka ban situ ba kacing dawa kacungi kamde ka bangisu dawa halir hendri dawa limba ka pilihan tersebut dengan ini nakalian ka Mizoram Public Service Commission chairman bagi members kiri beliau ba lagi ke civil servants ba pas bala sampai kunju Manipur kiri kuntai nagaland kiri kuntai Assam kiri kuntai kini baru hari kacela cumi pat ni members bagi chairman kiri baru ki politik sudah tinggi ni pilihan ni kini sebut kecungi nang bahkan kunsuk ya ka sarkar kaju kopor ka isi barabor ka orang ba nakalian juga kim pula ban disclose ka max hindi ni attach ya ka way kam ini ni attach ya kan ka result ba filming ka Arunachal Pradesh haba ka declaration jumpa jika cipini ba ka max ka jungki kalau ka khul ki pimi bat kerteng bat roll number bat ka person interview bat ka marks for examination mungkin kini pimi ba commission tamdan ka ba banlehi ka puri ndrei kile tak ba khu sakawai mat tindawa ba kong santam kolomba dengan ba yakwe ki jela kini beri ba apply ya kam po MPSC ki di bantip ya khatin chong Mizoram beri bantip ya khatin Mizo Manipuri beri bantip khatin Manipuri ajela cumi pat ki ailat bit kini application ba file di beli tam nom India di beli nom India di kaju ke poru kaju dawa kaju di bendong ba apply ya kam di bantip ya ka kasi ne ya ka garu khatin kasi ni khatin garu kenang ba kan sup ban komunikasi pat ba ni keren pat ba ban kini stu ya ka issue ban ke cini apo kajela kini bro ina pendiam ban ngiriman makanya ra sosial